Evo nas opet u studiju. Dakle, pratite jutarnji program televizije Bela Mi. Vikendom 3 stepena trenutna temperatura, 15 stepeni biće, kažu meteorolozi, u nekom narednom periodu, odnosno u toku dana. A mi negdje smo vas navikli, ja se nadam, da u ovom terminu subotom predstavljamo Polikliniku Bocokić, tačnije Poliklinika i laboratorija Bocokić, koja se nalazi u ulici Nikoletine Bursaća broj 8 u Nišu. Dakle, pričali smo o mnogim delatnostima kojima se bavi Poliklinika. Danas bismo malo da popričamo o laboratorijama. Laboratorija je opremljena kvalitetnom opremom, u njoj je zaposlen visoko obrazovan medicinski kadar. Dakle, sve one najvažnije laboratorijske analize na koje, znate, redovnim putem mora da se čeka poprilično dugo, možete uraditi u ovoj poliklinici. Dakle, Poliklinika i laboratorija Bocokić, da ne zaboravim nešto. A sa nama danas dr. Radmila Vučković, specijalista medicinske biohemije. Dobro jutro i dobrodošli. Pa da evo da počnemo od onog najosnovnijeg. Koje se sve analize mogu uraditi u vašoj laboratoriji? Pa u laboratoriji mogu da se urade hematološke analize, znači kompletna krvna slika s leukocitarnom formulom, opšti pregled urina, biohemijske analize urina, zatim sve biohemijske analize koje mogu da se urade iz krvi, a to podrazumeva da može da se uradi lipidni status, to pretpostavljam većinu pacijenata, odnosno naših gledalaca, interesuje. Zatim mogu da se urade analize iz oblasti dijabetesa, zatim svi enzimi, hormoni, tumor markeri, inflamatorni markeri, kardijačni markeri, reumatski markeri. U laboratoriji nešto na što bi ja skrenula pažnju, radi se i pregled stolice, ali vezano za nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, radi se i test na okultno krvarenje ili test kojim se dokazuje prisustvo krvi u stolici, što nam omogućava ranu dijagnozu karcinoma debelog creva ili ne, znači ili nam pokazuje da toga nema, a time omogućava i rano otkrivanje, jer je danas poznato da je karcinom debelog creva, kada je otkriven u ranoj fazi, vrlo uspešno moguće izlečiti. Pored tog testa za okultno krvarenje, ja bih spomenula jednu veoma veliku populaciju pacijenata. To su dijabetičari koji su u zdravstvenim ustanovama koje rade u Nišu dobro pokriveni, ali postoje i pacijenti koji boluju od dijabetesa, koji ne kontrolišu baš dobro svoj nivo šećera u krvi, ne znajući možda kakve su posljedice nekontrolisanog dijabetesa, a posljedice su mnogostruke i pogubne. To je dijabetična retinopatija ili promene na oku. I ono što bi ja posebno spomenula, to je dijabetična nefropatija ili oštećenje bubrega izazvano visokim nivom šećera u krvi koji nije dobro regulisan. Vezano za našu laboratoriju spomenula bi i određivanje mikroalbumina. O čemu se tu radi? Pacijenti koji boluju od dijabeta pri redovnoj kontroli kontrolišu obično i urin, ali opštim pregledom urina, odnosno hemijskim pregledom urina, mogu se otkriti belančevine u urinu koje su znak oštećenja bubrega ili se ne otkriti. To nije pouzdano i ne govori nam da li taj pacijent zaista ima kao dijabetičar, odnosno kao bolesnik koji dugo nije kontrolisao svoj nivo šećera u krvi i naravno to je sve izazvano lošim načinom života, lošom ishranom, neuzimanjem lekova na vreme. Može se odrediti jedan parametar koji se zove mikroalbumin i određivanjem tog mikroalbumina možemo preporučiti pacijentu u današnje vreme vrlo uspešne načine lečenja i očuvanja bubrega i sprečavanja nastanka te dijabetične nefropatije. Jasno, sve to dakle može da se uradi u vašoj laboratoriji. Evo, pomenuli ste
Da čini mi se posebno interesantna analiza, ako to uopšte tako može da se kategoriše. Dakle, analiza hormona i pomenuli ste tumor markere. Ajde da vidimo i sa hormonima i sa tumor markerima zašto je važno. Znamo da vrlo često imamo problem i u centralnoj laboratoriji, nema reagenasa kada su hormoni u pitanju. Svi oni koji su morali to da rade znaju koliko to zna da bude problem. Zašto je važno uraditi analizu hormona i zašto je važno raditi analizu tumor markera? Pa, kad pričamo o hormonima, ja bi se najviše zadržala na hormonima štitne žlezde, jer najčešće se ti hormoni rade. Praktično je u današnje vreme kogod ima hipertenziju i neke srčane smetnje, potrebno je da uradi hormone štitne žlezde i to je i najčešće među određivanjem hormona, kao i reproduktivni hormoni u lečenju steriliteta, u praćenju nekih bolesti. Tumor markeri takođe mogu da se odrede u našoj laboratoriji, ali pre nego što bi bilo šta rekla, potrebno je da se naglasi da tumor markeri ne treba da se određuju preventivno, već se oni praktično više koriste za praćenje toka bolesti, odnosno praćenje učinka zračne, medikamentozne ili operativne terapije. Tu treba izuzeti PSA ili Free PSA, to su markeri koji se rade kod bolesti prostate. Oni jesu dijagnostički markeri, znači oni nam pokazuju uz neki indeks koji se tu radi, pokazuju nam da li pacijent boluje od karcinoma prostate ili se radi o benignim tumorima prostate. Još što treba napomenuti vezano, ja ovo govorim kao informacije pacijentima, što treba pomenuti za tumor markere, da postoji neka fiziološka stanja u kojima su tumor markeri povišeni. Znači, ne radi se o bolesti. Što ne znači da je bolest. Što ne znači da je, radi se o trudnicama kod kojih može biti povećan taj opšti CA tumor marker i alfa-fetoprotein. Zatim postoje stanja kao što su recimo stanje, mislim uslovno nazvano, to su pušači kod kojih je CA mnogo viši nego kod nepušača. Znači, potrebno je, pre nego što se pristupi određivanju tumor markera, potreban je jedan razgovor s pacijentom, uzimanje anamneze, naravno, da bi se znalo da li se radi o takvim nekim fiziološkim stanjima ili se radi o bolesti. Dobro, ali naravno i taj razgovor je u sklopu ove usluga koje pruža Poliklinika i laboratorija Bocokić, tako da za sve one kojima je to neophodno, dakle, mogu da budu sigurni da će dolaskom kod vas biti adekvatno sagledani od strane izuzetno obučenog, stručnog, visoko obrazovanog medicinskog kadra. Dakle, ukoliko je potrebno raditi laboratoriju, kvalitetna oprema, jedno kompletno sagledavanje, dakle, anamneza, dijagnostika na jedno mesto. I još bih nešto htjela da kažem. Obično se privatne laboratorije povezuju sa brzinom. Znači, to treba da bude što je pre moguće. Mi držimo do toga da treba biti, ali da se nikako ne odstupa od principa dobre laboratorijske prakse. Na uštrb kvaliteta, je li tako? Ne na uštrb kvaliteta, apsolutno. Hvala vam puno što ste bili gošća jutarnjeg programa na Poliklinike laboratorija Bocokić, Nikoletine Bursaća 8. Da li mogu da poželim sretnu Novu godinu i božićne praznike našim pacijentima i svim gledalcima televizije Bela Mi? Naravno, hvala vam puno. Telefon Poliklinike Bocokić, vidjeli ste 018 572 795. Ukoliko želite dodati na sajt www.privatnaklinika.rs za sve detaljnije informacije. Mi u 9 sati 13 minuta idemo na vodič kroz gradske uprave. Dakle, da vidimo gde nas to koleginica Tanja vodi ovoga puta.